Pozdrav ekipice, dobar dan, evo nas sa lijepom novom najavom, znači danas je najava tada od danas pa tjedan i pol imamo prijave za novi fotonatječaj, fotonatječaj je crno-bijela boja, znači monokromatski fotonatječaj, možete slati bilo koju vrstu, znači tema nije određena, ali je određen način na koji će biti rađena obrada, znači crno-bijele fotke ulaze u obzir. Mogu biti portreti, landscape i bilo što, samo da je dobra crno-bijela fotka sa nekakvom pričom. Kompletno to prepuštam vama, baš zato da bude raznolik natječaj i ićemo definitivno, znate moje nekakve kriterije, da je dobar smislen kadar, da je dobra priča, da je obrada dobra, znači imate čak i nekoliko varijanti crno-bijele obrade, tu se isto možete poigrat. Same prijave će ići ovako, ja sam dobro istražio sa računovođom na koji način bi to mogli handlati, općenito vaše uplate za recimo fotonatječaja, vaše donacije preko PayPala i slično, znači ovako će ići. Za prijavu jedne fotke je 5 eura, za prijavu 3 fotke je 10 eura i onda ćemo napraviti nekakvu sumu sumarum što smo uspjeli skupiti, napravit ćemo nekakvu prvu nagradu i vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za drugu, treću nagradu, će to biti većinom samo diplome, dogovorit ćemo se. Ja ću staviti dole linkić gdje možete uplatiti kotizaciju i onda mi recimo uz tu nekakvu prijavu pošaljite, odnosno uz vašu kotizaciju pošaljite mi i fotkice. Zašto na taj način? Zato što ja sam po sebi, sudjelovao sam nekoliko fotonatječaja, bio mi je uvijek ogroman problem kad bi bilo tipa pošaljite jednu fotku. I u stvari to je vrlo interesantno da bi trebalo dobro razmisliti i biti siguran ono što šaljete. Jer ja recimo znam napraviti u jednom, rekao bih, hikingu jako puno dobrih fotki. Nisu sve velebne na način da će izdržati test vremena, ali ima jako puno dobrih. I onda sam skužio da imam problem u sortiranju. Znači kad imam primjerice ovo, mogu poslati 1 ili 3 fotke, od recimo nekakve uskog izbora od 20 fotke imam veliki problem odabrati tu jednu fotku. Tako da taj problem sada prebacujem na vas na način da morate razmišljati što je po vama dobro, što bi moglo biti dobro za ovaj fotonatječaj i da jednostavno pošaljete 1 odnosno 3 fotke ovisno o vašoj kotizaciji. Sve će pisati dole, linkovi će biti dolje, objašnjenja, datum, rokovi i slično. Tako da samo bih za kraj htio pokazati otprilike šta mislim, zašto crno-bijelo i zašto sam se o tome nekako okrenuo. Zato što crno-bijele fotke su po meni posebne, imaju nešto čarobno, imaju nešto potpuno drugačije jer kao što znamo mi gledamo svijet u boji, a crno-bijela limitacija na neki način zapravo čak i nije limitacija nego više sredstvo za izražaj. Tako da recimo ova moja poznata slika Malog princa je posebna zato što nije u boji, zato što vas fokusira na ono što je bitno. Ne znam, ima tu dosta tih fotki, ovo recimo sa te izložbe, kao što vidite većina tih fotki su bile monokromatske, tako da evo recimo, koliko izgleda nešto svečanije, odnosno posebnije zato što je crno-bijelo. S tim da kažem opet postoje razlozi kamo se to koristi, kamo ne. Portreti izgledaju super od crno-bijelo zato što se fokusirate na oči, na ljude, ne fokusirate se na samu odjeću. Recimo da je od mladog mladića, ova majica crvena ili plava i biste prije gledali tu nego u njegove lijepe velike okice. Tako da postoji mnogo tih primjera gdje vidite da crno-bijelo, recimo ova, je puno dramatičnija zato što je crno-bijela, puno se više fokusirate na same forme i oblike. Kažem, kad su ljudi, fokusirate se ravno na njihov izričaj lica, na njihove pokrete ruke, na nekakve geste. Ima tu, ja mislim, jedna moja omiljena fotka njih dvojice. Ova, gdje recimo vidi se taj pokret, uoči se njegova rukica, uoči se kamen, uoči se tekstura mora. Ima jako puno tih stvari koje vam mogu jednostavno pomoći pri izričaju da to bude dobro. Puno vam hvala na prijavama unaprijed, puno vam hvala na fotkama. Moram priznati da je kvaliteta vaših fotki kontinuirano rasla do ovog trenutka, zato što svaki put kad gledamo vaše fotke imam feeling da sve manje ima tih nekih zgubljenih fotki i da ima smisla to što radimo, jer se čini da jako puno toga koristite i vaše fotke su sve bolje i bolje. I ima puno ekipe koje je stvarno jako zagrizla i jako se bacaju u fotkanje. Vidi se da puno iziskuje vremena i njihovog truda da te fotke budu svaki put stepenicu sve bolje i bolje. Hvala na praćenju, hvala vam na podršci, idemo zajedno dalje. Ko nije vidio, stavit ću dole, znači uvijek će biti nekako fiksno da imate link za donacije, da imate link za moj web blog gdje imate dosta lijepih članaka i edukacije gdje imate i onda link za našu Facebook grupu gdje slobodno i vi šaljite neke fotke, pitajte pitanja, lagano se skuplja i tamo ekipica i bit će mi drago da popričamo i tamo. Čujemo se uskoro, unaprijed hvala i veselim se vašim fotkama. Čujemo se ljudi i čaos.